Syah yaki kena rit makin wan changa. Wat khang yaki namar ke hima bening kadi yakum kini. Palashim naga gospel jong Matthews kelanong khat khandai gan khat sau. Kasembok perkhat jong seng samla Katolik CMC maulai maudat beki. Wan penkemen yaki habrit marki kena rit jong ketika Catholic Managing Committee maudat beki. Habalum balang yaki habrit ka seng samla Katolik maudat beki kebalashim kya ban pelong yaki program lekmen tamasa. Kalong kum gejing kai yaki kena rit balaj yang gejing sniu. Kini ke kam juga seng samla bikla ayo ban perlong ya kabala pelong ha Ferendo Transit Shelter Home kabadan hamaulai madat beki kabakila pelong na kejingnya kai ya kini syuki kejingnya kai mare bat kasak gris sibenta kini kata masa bala pelong kedai ban wanra ya kejingnya jan ringkat kejing kai ya ki kamensim bat tip ya kaburam ka akor susu kini ke program lekmen kedai sibenta ya kejingnya lekmen Christmas ha kabaki knarit ki habrit jonga Transit Shelter Home kibla ayo banyak lekmen lang. Ya kini tamasa lawan man play do ba piti saukmi beri MLA ke maulai haringkat kejingan dalang ki sister ka Ferendo Transit Shelter Home bat kinongket kam ka seng samla Katolik maudat beki. Ya kini program ini tingi ju pelong hi malau senam. Mo don kapor bagi pelong ha parish ten rai kini ka kenti ba menta tingi pelong hani ko Ferendo Transit Shelter Home kum kadak bangin ya le kemen lang bakini ki kena mo ki basyong basa bakiri ki sister ni. Di ngialum lang iki kena ni CMC ki jongi na po CMC modat beki ban yale kemen lang kum si benta ya ka Christmas mo ha in advance mo ka baki yala le lupa namar ba nginya kemen lang baki ki kena kum ba uji suru ong mo ha ka gospel jo Matthews klanong khat khandai ka khat sa sya iki kena rit baki nuan changa wat khang yaki namba ka hima beneng ka de yakum kini te ngiru ni asim ya kaju hi ka bentamo bangin yalom yalang lang iki kena bat ka wairu kalong bangin hikai yaki hamta makin ki por cuti bakin like iki nyugi nyugi jing sini nomor ba ki ayo cuti ki don ki basu ya sang sini setai ki kendu ki perlok ki ba kumni rum tai te kajing yalom jongi ki kena kalong ru si benta ban yarap iki bakin like iki jing sini bat kumjuru bangin kenti ki sap ki pong ki baki don ha kalyang karwai kasiau katho kajing kuliah ka ketinu bulai bakin draw nang ta kiwi ki jing la ka ki bangi pelong ye ki baya ha bagi kena ret te ni ai ku bulai ru ye sister one suk bat kunjuri sister Teresa ibadai superior ni iba pediang ye kani kajing terwa ka jungi bat kunjur ni ai ku bulai lang ru ye nong ni khmat jungi i MLA jungi ba PT saukmi iba kloi banyarap yang ni kam keseng samla abangi pelong ye kani program hakaji galong Islam ke school benta bede ke siyo kala duti galong ban yo hi dekai ala ke jong ke benta kita na preng jong pi ki balo ki barang ma kalong ya ke bani hi dekai la ke jong ke benta kidon ki na babit galong ha la ke jirwai kidon ji babit galong ha ke jing shat do babit ha jong ke jing tem kidon ki indo game si la ke jong ke benta siyo ban pau nagalia ke jopi lebha pre berkuye pi